Bismillahirrahmanirrahim. 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 Astaghfirullahaladzim. 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 Alladzi La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma Allahumma shalli ala shalli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad wa ala ali wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad. Amantu billah, Amantu billah, amantu bi Rasulillah, amantu bi Rasulillah, amantu amantu bima jaa bima jaa an Rasulillah Rasulullah wa tabarratu wa tabarratu dinan dinan yukhalifu yukhalifu dinul Islam. dinul Islam. Insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bima'ruf aw tasrihin bi ihsan. Muhammad Supandra Adam. Ya, Muhammad Supandra Adam. ya, Muhammad Supandra Adam bin Darwin Adam. ya. Pada hari ini Kamis tanggal 24 Februari tahun 2022 bertepatan dengan tanggal 22 Rajab tahun 1443 Hijriah. Di hadapan para saksi yang hadir dan atas izin wali yang telah menyerahkan wakilnya kepada saya, aku nikahkan engkau dengan seorang perempuan yang bernama Diah Fadilah Satilu binti Iswan Satilu dengan mahar uang sebesar Rp150 dibayar tunai. Saya terima nikah di kami Diah Fadilah Satilu dia mahar tersebut dibayar tunai. Amin. 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 ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.